Lo kedamtang nilitum central committee long nilitum executive meeting amay pedolo hala so melong si nilitum cheparai pon lo je organizing secretary dak regional fido amren harohat bokajan difu las hala pli regional long kepalang dun kepacari dunji pan branch regional atum pan hala helong pan kenang sot usi nilitum mathapian hala sohot hamren regional committee na thubang organizing secretary atwa long ba padak weekend ko hala so teng penili tumang si amat alangli phanle peglona alangli gi nut talented perkalian well educated or alangli ke hala punat kelang cari dam ji phan alangli ke unji aja kong du punili tum si kelang pen alangli phan central committee meeting lo alangli phanili tum tek pon lo atu lasi hala so pek pon pen nangli tum hamren regional committee tum ning kang sam ning gachet he ning chiparong pen hal to pinila bang so me ki bilong pobla ke nilining arong piglo nangli tum kado gawe phan la pen nili methang beng mata nangli tum choro lo la puson nangli tum kapcho the la puson ning pat the kon the alang li phan along ke ni ken dan nangli tum han ning plong pen choro piglo lasi hala solong lapulo isi organizing Mr. Raju Tiakai lapan Lalit Traro lapan dak nalitum minjete podcast kita hamren original long kerja bom pakai Bikram Timung and my dear brothers from various branches, head branches and sub branches. First of all, ni Fransi nalitum pan hamren original committee pan kerap pipat peglo mungkin puan saya sangho proposal si for the first time in history of Cardiff Student Association lason interest pan lason welcome to history lo laso history bang labang tamne di vestes gamde di pan si nili bang ning tamne si pasal nili si vision ini kalau CN polo laso history bang itu mon future tak kampa bang ni pan laso mu bang tamne ting ini dari pan si nili bang si ini kalau kamu telepon pada dulu nasi nili dia hopet frankly speaking cetan dari I'm still a student like you all the student lah no kan I did my master from Assam University Difu campus and my integrated pre-PhD on student politics in Karbi Anglong district of Assam and I'm still doing my B.Ed at Difu B.Ed college so I'm not a leader I'm just a follower like you all I'm still a student alhamdulillah I don't know why kupi potong ni central committee pen nilipan kupi na lang kupi na teklong pensi nilipan hamren regional interest na teklok ni labangai nilima ta cicini nilan but still do bangna petang dia pot lapen and in fact I have that spirit I have that enthusiasm I myself is from West Karbi Anglong I'm originally from Menmiji a very remote place called Satigarong Menmiji tu arong long do nili rong binong ke lagarlo but apram pen dapen cali ni telo dikuram dilo and then apit chances no nang long tulo I believe that nira do mati di minute ya ya biasa sot berarti itu biasa tu itu do mati cetanda kan hadi apram pen bang ke tamne ke ilong silap do ta insip platform bang of course ni celong bom lo ham ren bit ta nani ni program ta dun bom lo ta vitame non top priority ki people longi mate West Karbi Anglong fa top priority ngai ki people longi apan bangge in charge na pe tulong lo bang I'm very much thankful to our honorable president Sir Bijoy Bey and general secretary Sir Thang Seng Kimung and with their blessings I do hope that I'll try to cope up with you all lalo let's see my dear friends nili pui bu bang dia Fransi ke lalo la Fransi appointment nili nang thana hello moment tu ni executive meeting du hole la ke thana kupi posi nili panang that in charge na pek ma puge nali tum da ani alo do parik parak thai lo mene stame non ke than no platform nali tum da chini lo lasi moment tu ne executive meeting du son nili tamen chi ton po hasule ching thana first point bang de second point bang nili la pul ho John Stuart Mill political scientist nali tum ta chini je alang le ni je lo over himself his body and mind an individual is sovereign Inut amunit
kupi abang lapen aning kamatha kupi mage alang li kamatha yi arai tu aja lapen arai klemun bahan jong seperti sak ponpi puluh tangte lasi nilia jak karjulong long alam ili tumta just as John Stuart Mill kaninje son tak thak ili tumta kupi mage klem kang tum kupi ma kamatha hala suge klem kang tum ka ke bahan jong seperti sak pon pipin be bloke ili tumta ke klem ya jak kong du lapen arai tu lasi ili tum long ta anu tin akorte mate itum dak khai nok be tum anta ili tum long ta KSA kapang tang long along ke nang litum ke klem long ke badu ta nang liton kang khang ode alam mengela over himself his body and mind an individual is sovereign we have that sovereignty we have that supreme power nang li phan jok ta na khang ode bang jok a em no bang jok CM no bang jok aleng the no bang jok contractor no bang jok anti karbi muni no bang jok no whoever it may be NTKSA muni tum no jok munot nali tumana khang si ude remember this nali jong si khai phan kachar jabi nga KSA bang tang ini nga lapen veskar benglong ko an manon kaching tur lapan su double paching turi ni nga especially education ahin paching turi ni nga pulo tang nali tumpan badu ta khang do ni laso nake khang on elong ili tum kenanji bang ke kupilo unity aja hormu lele ta lenang kok di alok ben alok bang je tandak memu la itu mang bang unity bang kenang sot ili tumpan nang pa bobby bhat basically hamren regional tumana pa bobby pan kaprek aja kong tum dulu hala soja kong long ko so si ili tum che dan ni ma la ke ku lu pak pe la pugali ma hele kaman pe la pugali la son ka che dan ni long la ke ili tum activity be se pata I have seen tamni acha branches tumange activity dopilo alang li tuman churo lo la pen pasu si camp tunang la pen acha branch tum activity ave pinpin tum da do hala tum da activity si padui fan ili tum si encourage pon tunapo as far as the information that I have received we have 57 branches under Hamren Regional West Hamren Regional di hala so 57 branches we follow in learning Thailand. You need to introspect yourself. Nang mitang cuma ada. Nang branch ring wong lo poma KSA ing tang lo pugali. Hala so 57 branch kosong si rengi ma lasi matani. West Karbeng long ke kupilo. Development do piglo si bang bang ke cetan tahan. Development means what? Development means not only building constructing buildings and all, not only constructing this road and all. Lahoi ke in systematic materialistic development of lohi. These are materialistic development. All the real development that we need is human resource development, which we are lacking in comparison to other parts of Karbi Anglong. Terak me lo mati di ili tum non ke. Science student recently nali tum si data ta long. Science student nil. It's just a pass lo. Okay, recently like best example lo, Bithung constituency amat lo. Higher secondary metric percentage ke kom na edim ke dongkam high school lo. It's a matter of the same for us. Ili tum bahan blame ang ni. Hoi kicok cigi ili tu. Ili tum si kicok ci. Kumani pan amuk IM, kumani CM, kumani MSC, ba kumani politician hal itum blame kami lam ni. Itum presar pidun dire haso. Ahok itum presar pilo jaga dem long. Konani delong heno dak. Kumani toar heno dak. Ahok aja branch tum school visit pini dam theglong lo. Sitame halaso system bang di follow up ede di. Ni theglong lo aja branch. Joro lo alang li tumat. Aku next time bang follow up ni bang Kosong si follow up ni ma lagi ili tum next meeting dulu ceng mana. Muthe pini bang isi trailer lo, kopi kosong bang ni bang ke lalo. Itu mas sistem bang lalo pini ni nang itu man cuniri bang ke materialistic development bang ka fokus mente human resource development bang ili tum fokus lo. Ngai George di mo pati tum kangkung karnia sai ajai me kami itu lo. Masih pini abang ili tum kedam tang labang so frank pen regional ke claim ke dam nai anda mili tum kachini dam de mate kele dam mate ye thai dam de alaso along same ke dokok
ajoy ni ta hai poi tum lan su se ke claim ning long le dam je lo ta pini KSA long live! Long live, long live, KSA long live! long live, long live, Student unity long live! long live, long live, Student unity long live! long live, long live. Rat ake che song pachun nang ma! Pachunang, pachunang, Rat ake ma pachun nang ma! pachunang, pachunang, KSA che the pading nang ma! padingnang, padingnang, Itum ke mang pa pleng nang ma! paplengnang, paplengnang, Itum ke mang pa pleng nang ma! paplengnang, paplengnang. KSA